bagi tiap pengan dengan kyrshan ni Bapak Menteri babun kila phone yang kila ya keren ba ngang asyat kila ya ke parti kongres tengah ngasuang tak komunikasi di lokmi kilompa ngasarai ladang asyat kila parti kongres ngapat siat pat ya kejadun reo kejongi ngapat siat kila pada kejadun reo kejongi nama tentang kena kejing sengau parti kejongi lara lihat hak no ya kejadun reo ngim gudon kita kan mesin bagi kyrshan lah dan renga pak gudon hane berong ya pi ba balai ngau kumta nama nilai usnyo ikino tempat selection ya balok ki atli parti hane ke UDP ki tayo radat ke kongres hante po manala godoy nilai usnyo parti ba ki keren ya ke pensio jongki henry kenma ba ke NPP ka deadlet ba Kelatrai radba nak peta jatuh reo jongi. Balai ngan au kumta. Pio sengau ante macam doi ba kirau ba idon parti kongres, idon sibun ki MLA, idon sibun ki MP hak ni kering jongi. Hande ngi sengau ro ke UDP ke au ba. Ngi lamut banlek sibun ki kam ki ba tanpa kidon ki wepat ki ba pentot. Ngan au khnang ba ngin lat ya kata bangin su ya top sarong. Ngasuang balai ngan au kumta. Nama balai hak por ba sorkar kongres kadon sibun ki MP ki MLA kalau le ayu na peta jat pendriu jongi watan sisin ro kompono berta te kharmotor ki badon hante hayo mono plus nata ngang khamtam ka hima ki jongi ki badon hante bodar baka asam kadon sin ke parti kongres kelakta ya pursam jong ka hima ki jongi ngasu thong nesa ndo ko plasdang berkata yang pun sam yang kah majongi kita kirayot ke besong hante latip yang ni bagi dia kita jong kita kah hante tinggi ni hak pendon senda entah khamtam kena election ni hak kelat yang kijing sengau parti ni hak kelat yang kijing sengau parasno pertau ni hak ban kyrshan ban don senda bagi nong yang lambar ba ki baslor ki banot ban le ye na peta jat benreu ke jongi ngau ko gilong kmi lompa la don haka UDP rada kongres ro yang bertai sen orang ini kyrshan ni Bapak Menteri hak kita juga NPP ni don kena lambar ba baslor bodo preston do tu por pila sedang berpendai jo pun sam jo kahma jongi mentar bagi lek ni kum kahma te kum kira rapat jo kahma ne kum kidom sosna ro kita gi dekhar te kelasdang berburam ini kelasdang tiap pengi ide kitrai ki kide gerayo dengan ngimde bar putin ngimde bar sengau parti hukum kide kepor ngide bar ni aji kyrshan tak putin ro ngide bar don ro senda ban ye shom ye kasap kejongi kedon jo ko kum kejin penslo kejongi yang parti NPP bakandang treasure ham nama tentang ladang ilaya sengau mon batang bonde property ladang kilat kam bharo ngin ya kelak ladang ini khapi kemar ngau kita kam long lokmi lokpa ki no kyrshan jol Bapak Menteri bakibom kyrshan ro ki badai na ki wei ki jaka ki bomde na kena kata kathat ke jongi ngas ko apam tangkum ne ka hima ke jongi de ngilas ngeus kam mentah ding don jongi ya te ka ribhoi hante ba khabar ka asam nda ada play ngatrai katno kita khamburam susu ini kum kitrai kum kinong sensyar ke hima Nongspung ngam ko apam sibun henry ni haban ya don hasenda baki nong yang barba baki baslor ban syukur bagi don ki MP ni don ki MLA klamor berkata putusan klamor berkata te khammotor balaya de khammotor yang ni kitrai muluk kitrai jaka ngam khamdot jingmot bersyuong ba kasonia kalebha ki nong elam kijongi por ladak kila ay kajela dungi kita kamdot jingmot kepada kam kalamba mentau kontrak deputy chief minister jungi kelala ayu yang telah jungi kata kepada kam hukum kena kepor dan mak kata orang hukum kena kepor yang ini kelala di sengau parti yang ai di kyrshan kepada ba jungi kata kalau putri ini berskam kan orang jungi bang ai di kyrshan hak kok